Shubor nakaslem jong unongsan hima. What happening ka jingkiw dor ki marba mardi bat ki mar ki mata na kapor sa kapor la yo ipat ba na kaliang katanat labor employment and skill development ka sarkar jilla kat kum ka notification ka balapin mi ka lain tarik uno para arajar arpusaw kala kedo ba ka jingpin kiw by belas ni kalong mar ar tingka yiki unskilled but ki semi skilled but mar lai tingka pat yiki skilled but ki highly skilled. Halo organik jing syak khnyot ben ki unskilled ki semi skilled ki skilled but ki highly skilled da ka ba syak kentiu ka bible las ngi ka batang da ki ar la ni lai tingka na kalyang ka khon nyo trap national awakening movement apo ka jing lam uba Thomas Pasa working president jong ka seng kalalaj ban mi sha ka office trikam jong ka tanat labor commissioner ha ka no phais ngi jong ka khatway trik no pra arajar arpusaw banyak keren halor ka ni ka phang Habak keren cikilan patai kubur orang yang buat Thomas Pasau lo ong balingba kani ke notification ke kedau ba an sapentrai kam ni kani ke jingpen keu bai belasngi nadu benai risau arjar arpusau kata saus pa khat khandai tingka yeki unskilled saus pa anyo pusau tingka yeki semi skilled sans pa lai po tingka yeki skilled but sans pa prapuhun reu tingka yaki highly skilled Ulaong bagani ke jingpen keu bai belah benaya yang arjar arpusau lingba katanat kalong saus pa khanyo tingka yeki unskilled saus pa anyo pu ar tingka yeki semi skilled sans pa arpu nyo tingka yeki skilled but sans pa prapulai tingka yeki highly skilled but kumta kadon ke jing hair kabatang ar bat lai tingka kini ke sini kini ke arlah sini beladab ngila yo e kawai ke notification ke balak penmi lembah ke labor's office jongka sarkar jela hakaba kila revise ya kini ka daily wages lani kata ka bai sini ka bai belas ni ka ba ka labor department ka penmi ka force ka korbat habang hilap ya ka increase ni ka height hilap baki penkiu artengka ti artengka te haka juk ka mentale si ka mlong reasonable show dar pai ba ki ba imja da ni daily wages lagi de sarkar ko fair ne lani ki organize sector Ladang ipai kemat syadin kendian ka minimum wages act 1948 kawan ra ka ada koi kejut mu banyada ya ki nong belas ni ladang belah ki office sarkar ne ladang sunu dak jingku bakin yo ya tak jing siu ke bolong ke biang dak beta bakin yo ya tak jing im ke ba la banim ladang ka pam ka di dak puli ke puti lani haka puli ke ka ki jing sumar ke hero Ada habang hilang mentah pada kini kisah penkiu ya ka daily wages jaka at ningkal ese ka long persya ya jing tu jaka ni ka 1948 ni so tu ba kani ka jing penkiu ba mi da pokok labor department mentah ki penkiu ya ka VDA ya kata ka variable dinners allowance ka bakat kum ka 1948 ki haban penkiu but haba ki penkiu ya kini ka VDA ki hape ya ka consumer index Kepala le daka labor bureau daka jing temu bakane ka jing kiu dor kan ya habru bak ka jing penkiu ya kene ka VDA man kan ru benai but habang iwan ni kendu ang ni ka office chung ka labor department ni so tho ba na kalang ka labor bureau do ki claim le bhai tanga study ka ba jana ite bantip ka no shisha ukhau la kiu ka no ko umphnyang ka la kiu ka no usau la kiu kanu ka petrol ka lakiu ter bakin yo eta ka dor ka bolong reasonable bat ngilap ba nakaliang jong ka bureau do kipen iya itai arten ka ijing kiyo hakini kin tribunal bat ni ngitip ng gipai ba art kat kam desu jadi ka at pelong mandit ba ibatay daily wages kini man yo ya ka dor ka joki ko mla patha daga idon ki department jong ka sarkar hi Akhirnya kisah yang ada ni hapan ni kun mat pendio iki kene kan daily wages. Mentah ka jingkali ka mami maka kani ka jing penpena juga trat sarkar bala ki ko video kami akan lai trik Desember. Bar kalau efektif dari si trik Oktober. Haka jing sisa kat kun ka an jadi pendio iki area. Kiba bon di department ya ke area di asu. Kani ka pisah karung sapla jang dong kada. Kata ka jingkali. Takarau kali ko jungi kadai ka kamera jong sarkar. Banpet ba kini gicak kam kini benjai henti. Nak kementah kacing mentoy jong ibodok berjenjar kan. Ada sarkar kam la ban le mentah tadi. Ini kena su kuno.
ban penkiu yang basic kumbang ila dawa kini benar ila adam nak yang labor department kala pa yang file support ka finance kani ka kam ka sakut po finance nak ta kadaong ibanjur ya sorka ibanjur ya u CM ubadairu u minister in charge finance ba ngini pet lang ru ya kini ki jeng jo kini ki belas ni undi ya tangi concert deh undi ya tangi concert pet lang ya kini ki ba kamai mesti bam ben lana gimla man le kata mut mi do yo ka sicar kadar ka le si ka ba no silang ka bamdon ni kata ka jigit kle nam tau duk sup ne haba pipen kiu ya kani ka VDA man kan reu banai pihak pe inflation lani ya kata ka jing kiu dor jung ki mar ki mata ko magalong mentahi hakini kin reu banai ka VDA ka kiu art tengka te hato hakini kin reu banai jing kiu dor ha yawa hat hakui wi ki jaka tadi tang artang kasih. Kabamud ba ibrik badi bat pai. Kat no de bat penkiu hakani kan reu menai ki klemle ya ka homo ka jongki bala batha da ka minimum wages act 1940. Labor department kila pha ki proposal siapa ka finance department. Man penkiu ya kani ka basic. But let's see kikam kisakut apa finance department, finance minister but haka sokar jela ka jongi. Kena kalian dijongi banjur ba ya ka sorkar ka jongi nai pelupor ban pelut ya ka pisa jong pai ba festival ki bon pe lang ikini ki jait kam ki bakham long kongsan ki bakta ya urit urya kumakalong mentai ki bejelang lama kajing pelut put ya ka pisa jong pai ba hi bon ki lang ki bomdon jing mentai kini pibo konsert ngatai kini ki daily wages ki mi atang bandrung long to kim datang ka pisa tiket dulu ya perkat kemenuan penyak ke Inggris. Jika ni ketika mat ke kongsan ke bakta yo kepo. Mangitip yo kepo lada uduna wonra ya ke sini ke bon. Kapatkan tengte haptur ya uding yo maru. Jika sorkar ketika klik yo sorkar. Mamardor hi. Kadaiban penkiu no ya ka basic minimum wages. Kumbala aibor lani mandated daka minimum wages act 1948 bar ngikmil inti ba insawan i labor commission thamai naklenga jungi wood hi in take up ikini ka case tang baka sokar jelaru kan perkroy kata labor commissioner nomor ngatare hakani katio banwan inwan i labor commissioner bathamai ke indio ban study ya kani ka bentang naklenga jungi ka bakham jure ngiban ba hakini khendet banai beradat ilawan ban ya kendu ya kani ka juga office daka jing temu bat kacing dawa badai bat penkiu no ya ka basic jong ka daily wages om de ya ka VDA ka basic ka dai bat stagnant kumakalong menta ka dai life spa nam ta ki unskill ya ka VDA ka kiu man ka nreu bana hakini ki bana ki berada ilawani kendo ya ada jumpa ba kas labor department dari bat penkiu no ikani ka basic ru but ngila penpau no tu kapor ba let's say ka labor department lani ka government of Meghalaya kala penken ya ka minimum wages act 1948 kamar katkum ka minimum wages act ka section ka balai subsection B ka tho ang to ba ka sarkar jela kariban penkiu ya ka basic jong ka minimum wages hapo sansna kumbagalong mentahi ya kan ini basic lah penkiu hau arja khat para tela ngi sim arja khat para hadu mata kala tam yusal sedem kamut kalau ini violation ya the minimum wages act 1948 hakini ki sistem sitek kajing kiu dor kajing penkiu dor ka sarkar ya kan ke VDA ngan batai pi ka rate pin so phala ba haka sitri gubna Oktober arja folai unskill ki ong ki ai sau spa artengka hau sitri April arja sau kapoi sau spa khat new tengka khat lai tengka khasan tengka ki increase ma kabarang duna plat ikasan tengka nang ta pada naka sau spa khat new kabajong sitrik April arja sau ki penkiu pada haka sitrik Oktober arja sau ki penkiu pada naka sau spa khat new saka sau spa khat khandai artengka kena kalian ngejongi ngira air ke tabular form ngira apa ni jadi kita table hang ni borok ba ipat bar kin so tho ya kajing jong ini ki ba im
naka daily wages but ka sarkaro kan phai khmat dengan ka jingge ban kumba ka longi kini ki figure ki bangla batai pi menta ka thau sai kra tangawai bakane ka labor bureau ka badai banle ya ka consumer index pricing ban aya ka rai pada kan no tengkangin penkiu haman kan ru manai ki claim le ya ka homework ka jongki le se ki la su song tang office penkiu ka baman le se naka jing thu ban no penkia tan ya ka jing lut jong ka pla pisa jong ka sarkar naka tau naka ta ka daw naka lenga jong ing yong ba lada ka sarkar jela kam sim khai kani ngila di fino ya ka jing thu jong ka minimum wages act 1948 maka jing thu jong ka an ko long ban yada ya ka hok jong kinong bela ki bateri ha kita sarkar ki per lan ha ki organize sector bin yo ya kata ka jing siu kat kum ka hok ka joki